President Cyril Ramaphosa atshembisa 5 miliyoni wa mintirho eka ntlhanu wa malembe lama taka. Magqwetha va lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini Kelly Khumalo a nga khomiwangi mayelana na rifu ra Senzo Meyiwa. Kasi eka mitlangu ku ni swihehlo swo leswaku ndhawu ya nhluvukiso wa bolo ya SAFA Transnet Football School of Excellence yi nga ha pfala. Baka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Hi sungula hi mahungu ya ku gangisela nhlawulo. President Cyril Ramaphosa u ri mfumo wu lava ku tumbuluxa 5 miliyoni wa mintirho eka 5 wa malembe lama taka. Ramaphosa a vulavula eka ntirho wo tlangela 20 wa malembe ya pfhumba ro tumbuluxa mintirho ra EPWP Eastern Cape. Eka 5 wa malembe lama nga hundza ku tirhisa 40 wa mabiliyoni ya tirandi eka nongonoko wa EPWP. President Cyril Ramaphosa u ri nongonoko lowu wu ta yisa emahlweni no pfuna vanhu vo tala eka malembe lama taka. U hlotere tikhampani leti nga riki ta mfumo ku tirhisana na mfumo ku tumbuluxa mintirho. Ramaphosa u ri ringu leri ra vu5 ri ta pfuna eka makungulo ya nga kona yo thola va nga vuyeriwa tanihi vatirhi va minkarhi hinkwayo. As they leave the program, they are more skilled, they are more experienced, they are more knowledgeable, they are able to go and start their businesses. They will leave here knowing where to go to get support for their own businesses as well. Our TVET colleges are going to be able to deliver the right skills that our economy needs. Eka van'wana lava nga vuyeriwa nongonoko lowu wu cince vutomi bya vona. Kule program ikhulile kakhulu and I promise the department obana sizawenzela izinto ezinjengale yenze kum because denziwe ile department uZbet. Noba ungathini ngokundivuse ebusuku uthi mandikwenzele intoni according painting hayi di artisan qwaba. Kasi van'wana va lava leswaku molo va ukumaka u tlakusiwa kota ku fikelela swilaveko swa vona. Sithi asikho happy singabasebenzi baka EPWP because akho mali. I-contract emani iphelelwa imani renewishwa iphelelwe iphinde renewishwe. Ingxaki ke esinayo imali esiyipeyayo incinci izipinathi kakhulu because le mali ayisikhoni tu at all. Ayisikhona ikwazi kwa usenzela ineeds zethu. Vativa ikhonomberi nongonoko lowu u fanele ku languta eka vutshila lebyi lavekaka eka economy. We also need to align certain jobs within the ideas of this EWPP to fit within key issues that are happening in the economy. And I'm not seeing that. I'm seeing a lot of focus on services, the environment, communities, but really in terms of more clusters that could unlock more potential employment. This is not the case on the ground. Ramaphosa u tlhela vula leswaku vanhu va fanele ku thoriwa kahle ku nga ri ku va tiva mani. Dali Tambo ku nga n'wana wa khale ka president wa ANC Oliver Reginald Tambo u kombele vandla ra ANC ku tiyisa leswaku ri hlula nhlawulo lowu taka hi ku hetiseka. U ri sweswo ku ta va ndlela leyi faneleke u xixima tata wakwe OR Tambo. Dali Tambo a vulavula eka ntirho wo andlala swiluva ekurhuleni evuxeni bya Joni ku xixima mintirho ya tata wakwe yo lwela ntshunxeko. Mutshamaxitulu wa ANC ya Gauteng Panyaza Lesufi a ku ri yena xivulavulinkulu eka ntirho lowu. Xikambelo xa matimba eka vandla ra ANC xo xixima OR Tambo hi ku tiyisa leswaku ra hlula eka nhlawulo wa nyan'waka hi nhlayo ya le henhla. I'd say to the ANC, make us proud, make my father and our other forebears and ancestors proud, make the people of South Africa proud, and win this election with a resounding victory. Not even 51, let's go for 61%. Because no other political formation has given this country what the ANC over its 110 years has given it. Satetano, mutshama wa xitulu wa vandla xifundzeninkulu xa Gauteng na yena u vula tano u ri vandla leri fomaka ri fanele ku wina exifundzeninkulu hi nhlayo le henhla.
And Comrade Doctor and the leadership of this region, singazondana, singayenzani, we can have our own limitation and different interpretation. One thing is for sure, this region on the 29th of May must give us decisive votes for the African National Congress. Kasi le tlhelo bandla ra ANC a ri kanakani leswaku ri ta hlula eka nhlawulo wa lembe leri. We are everywhere. We're like a Holy Spirit. So I'm certain that whatever happens, the ANC will emerge victoriously. Ndzawulo ya dyondzo le henhla yi tiyisise leswaku yi karhi ku lulamisa nhlengeletano ya xihatla na Trinity International Bible University. University leyi a yi karhi ku xixima vanhu va ndhuma hi ku va nyika ti-doctorate. Ndzawulo yi ri university a yi fanelanga ku endla tano tanihileswi yi nga hava mpfumelelo. Magqwetha va hehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa va kanakana hi laha rifo ra n'watipala ri nga lavisisiwa ha kona. Un'wana wa valavisisi Sejeni Bathu Mukhola u ye mahlweni a konanisiwa ekhoto le henhla ePitori. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka Meyiwa hi 2014. Hofisi ya vuchuchisi ya tiko NPA yi ri ku laveka nsusumeto wukulu wa tipolitiki ku hatlisa leswaku va Gupta va tisiwa haleni Afrika-Dzonga ku ta tenga. Atul na Rajesh Gupta va le tikweni ra UAE. Nhloko ya NPA Shamila Batoyi u ri va tikeriwa ku twisisa kahle leswaku swi tsandza kwihi leswaku lavambirhi va tisiwa haleni Afrika-Dzonga. Batoyi u vule na nhlengeletano na va mahungu ePitori. Afrika-Dzonga ra ha ri emunyameni hi malana ku vuyisiwa laha tikweni ka va ka Gupta. NPA va vula leswaku tiko ra UAE a va se angula eka xikombelo lexi veke kona xo va nyika vuxokoxoko byo karhi. Xikombelo xa vona xo vuyisa va ka Gupta xi bakanyeriwe etlhelo hi khoto ya le UAE hi Nyenyenyani. Leswi endzhaku swihehlo swa ku kumeka va tshame na mali yo tala va nga yisi ebangi. Ku ya hi milawu ya tiko ra UAE, va ka Gupta va nga tengisiwa etikweni leriya ematshan'wini yo tisiwa haleni Afrika-Dzonga. Ku hehliwa leswaku va hehliwa hi nandzu wo fana eUAE na le Afrika-Dzonga. Havumbirhi Atul na Rajesh Gupta va hehliwa hi vukungundwani bya mabiliyoni wa tirandi. Mali leyi huma eka tithendara to hambana kusuka eka tindzawulo na tikhampani ta mfumo hi nkarhi lowu khale ka President Zuma a ri president. We decided as the NPA executive that we needed the president of this country to intervene with the ruler of the UAE, because we realized that unless there isn't that strong political push in the UAE, we're going to struggle with this matter. Batoyi u ri ku vutliwa ka vulavuri bya mfumo leswi nga teka khume wa malembe swi kavanyete na ntirho wa hofisi ya vuchuchisi. Hambiswiritano u ri va karhi ku landzela milandzu hinkwayo ya mayelana no vutliwa ka vulavuri bya mfumo kumbe state capture. We've restrained and preserved more than 14 billion of state capture assets. 6.12 billion was confiscated and forfeited to the state. That means money in the bank. And 6.26 billion, which includes the ABB case, as well as the SAP case, has been recovered in total. NPA bakanye swiviko swa leswaku ya tsandeka ku tengisa vanhu lava hehliwaka hi vukungundwani. Yi tlhele yi landzula leswaku xipikara xa palamende u khomiwa hi ndlela yo hlawuleka ku nga ri ku fana na mani na mani. This is completely wrong. I've been a prosecutor for almost 30 years, and many of the colleagues here are the same. In many of these cases involving white-collar criminals, you often make, as a prosecutor, we make arrangements with the lawyers acting for the suspect to bring the suspect to court. So this is not unusual, and we'll continue to do this. Batoyi u ri kwalomu ka madzana nkombo wa swirho swa mfumo va voniwe milandzu ya vukungundwani etikhoto eka ntlhanu wa malembe lama nga hundza. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Bandla ra AFP ri vula leswaku ri ta kanerisana na bandla rihi kumbe rihi hi mayelana no vumba mfumo wa nhlengelo endzhaku ka nhlawulo. Hambiswiritano leswi hambana na mavonelo ya mavandla lama nga le ka nhlengelo wa ntirhisano na IFP, mavandla ya DA na Action SA va ala ku kanerisana mavandla yo fana na EFF kumbe ANC.
Nhlawulo wa nan'waka wu ta va wu tsakisa ku tlula leyi yin'wana hi mpfhuka ka xidemokirasi. Kwalomu ka 100 wa mavandla ya tipolitiki ni lava tiyimeleke hi voxe va phikizana. Xivutiso i ku xana mfumo wa vukombo wa xidemokirasi wu ta va njhani? Mavonelo lama nga kona i ku va vandla ri wina hi ku olova a swa ha ri kona. Eka tin'hweti leti nga hela ku vumbiwe mavandla ya tipolitiki yo hambanahambana tanihi ndlela yo lava ku susa vandla ra ANC eka mfumo. Kambe leswi nhlawulo wu nga enyongeni, vandla ra IFP ri lulamele ku va na mikanerisano ni vandla leri fumaka, kambe leswi ku ta va goza ra vona ro hetelela. Murhangeri wa vandla ra IFP u ri ku tsakela ka vona i ku susa ANC eka mfumo. We believe in openness, we believe in engagement, we believe in principles. If the principles are not met, we can't have an agreement even with the ruling party. But if principles are met, which we feel will take our country forward, is a different matter. Kuni mavarivari ya leswaku MPC yi nge humeleli tanihi leswi mavandla lama ya nhlengelo ya nga laveki ku tirha kun'we ni mavandla laman'wana. Vandla ra DA ri hlambanye leswaku ri nge pfuki ri tirhi ni vandla ra EFF loko Action SA yona yi hlambanye leswaku yi nge pfuki yi tirhi na ANC. Murhangeri wa DA u ri vandla leri langute eka ku wina nhlawulo no tiyisisa leswaku MPC ku nga ntwanano wa nhlengelo wa mavandla ya tipolitiki hi wona wu nga ta fuma endzhaku ka nhlawulo. Not going for second place, we're not going for third place, we're going for a win. That's what you do in an election. You go full out, full tilt to get a majority. We'll deal with the hypothetical situations when they're no longer hypothetical, and that is on the 30th of May when the voters will lay the cards out on the tables for us to deal with. Yile tlhelo MPC u ve ni nhlengeletano ni vateki va mahungu laha va nga hlamusela makungu ya vona yo phalala mindyangu leyi nga evuswetini. We will ensure that all communities have safety places to go to. There's nothing worse than being in trouble and not knowing where to turn to. Secondly, we will prioritize the fight against drug abuse. We will revamp the social housing model to create more housing options near economic centres. The closer a house is to economic opportunities, the greater the impact it delivers in combating poverty. Grants don't own, and grants are not owned by the ANC. SASSA and grants aren't owned by the government of the day. Magqwetha va hehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa va kanakana hi laha rifu ra n'watipala ri nga lavisisiwa ha kona. Wun'wana wa valavisisi Sejeni Batho Mogola u ye mahlweni u konanisiwa ekhoto le henhla ePitori. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka Meyiwa hi 2014. Un'wana wa valavisisi Sejeni Batho Mogola u vutisiwe vumbhoni byo hambanahambana lebyi a byi nyikeke khoto eka ntengo eka leswi maphorisa ya swi tekeke loko ya khoma mehlo wo sungula Moses Sibiya hi siku ra 30 hi Mudyaxihi 2020. What was the reason why you did not mention the 2 cell phones when you testified about the arrest of accused number 1 in the trial, within the trial? My Lord, I do not have any reason why I did not make mention of the 2 cell phones. Mfumo wu tlhela wu hehla leswaku mehlo wa vunharhu Mthovisi Mncube a ri wun'wana wa vahlaseri vambirhi lava nga nghena endlwini va khome xibamu, naswona Mncube hi yena ambale xidloko lexi nga kumeka endhawini ya mhangu, kambe Mnisi u tlhontlhe leswi. On the head, you would recall, just as a way of a background, that this head was taken to the Forensic Science Laboratory. They were able to extract some DNA from that head. Later on, you then went to accused number 3, I'm going to be specific now, amongst others. You got his DNA sample. I think it was Mr. Tsiye. Yes, Mr. Tsiye got his DNA samples. There was a comparison of the DNA profile that was found in the head and the DNA samples that were recovered from accused number 3, and the results of those analyses are what are contained in Exhibit X3, which say
that the donors of the following reference samples were excluded of the donors of the DNA on the swab that are mentioned in that report. In other words, the DNA that was found in the head that was left by the suspect in the house could not be matched with the DNA that was taken from accused number 3. Loko khoto yi nga se yimisiwa, muavanyiseri ta Mkwatleng u byele khoto leswaku Thulani Mngomezulu, gqweta ra muhehliwa wo sungula, ri n'wi vikele leswaku vavanuna vambirhi lava nga tivekeki va ye endlwini ya yena mixo wa namuntlha. Swi tikomba onge hi xikongomelo xo vavisa Mngomezulu. Mkwatleng u lerise leswaku Mngomezulu a nyikiwa nsirhelelo lowu lavekaka. Machudeni vambirhi lava nga dyiwa hi mati hi nkarhi wa rendzo ra xikolo eCenturion vhiki leri nga hela va lahliwile namuntlha. Nkosi a wu ri eka vona eThembisa eN'walungu-Vuxa bya Joni. Siphamandla Peterson na Sibusiso Sibiya a va ri xiphemu xa 19 wa machudeni va xikolo xa Davidton Skills lava a va ye eka rendzo ra xikolo ku ya dyondzisiwa matikhomelo lamanene. Kambe ku vukiwa leswaku rendzo a ri nga pfumeleriwanga hi ndzawulo ya dyondzo. Va mindyangu ya vafana lava nga lova va koxa leswaku lava khumbekaka va fanele ku xupuriwa. Swirho swa mindyangu, vadyondzi na vanghana va Siphamandla Mhlongo na Sibusiso Sibiya a va rila tanihileswi a va lelana ni varhandziwa va vona. Vo tala va vona va kombise hi laha va nga lahlekeriwa kona hi vumundzuku bya vaaki, naswona va hlamusele vafi tanihi majaha yo titsongahata lawa a ma heta nkarhi wa wona wo wisa ekerekeni. Eka swirho swa ndyangu swa tika ku amukela xiyimo lexi, naswona a va nge wisi ku kondza lava faneleke va byarha vutihlamuleri. We are so hurt the way the things happen in the school. We also give the MEC to investigate, as we said, when they come and pay the homage to the families. Tina, we are not happy, but we know Uguti, the district, because it's here. I don't want to talk about the school. I want to talk about the district and the office of the MEC, that MEC must see Uguti justice is served for Labantwana Lab. My sister, she's very in a terrible condition. Terrible condition, because now my mom, she's acting to be strong, but yet I see even my mom now, she's deeply hurt. So I think my sister, after this burial, she will need help as soon as possible. Holobye wa dyondzo eGauteng Matume Chilwana u thule ntlawa wo lavisisa mhangu leyi. We've already saved one of our educators with OD letter, and obviously because of the labor law we have to follow process, because we don't want to come out as victimizing one or individuals within the department. But now we have saved one of the educators already from our own preliminary findings. Chilwana ore ku ri ndzawulo yi kume dyondzo kumbe eka mhangu leyi swi ta kombisa hi leswi nga ta endliwa ku ya emahlweni. Randi yi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 24 cents, pondo i 23 rand 91 cents, euro i 20 rand 55 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,329 hi awunsi, platinum i $906 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $88.09 hi mphongolo. Kuna maveriveri ya leswaku xikolo xa nhluvukiso wa bolo Safa Transnet Football Schools of Excellence xi nga ha pfala. Vatirhi na vona va lava tinhlamulo. Endzhaku ka tin'hweti to tala va nga tsakanga, vatirhi va Safa Transnet Football School of Excellence va ye etihofisini ta Transnet ku ya kombisa swivilelo swa vona. I xikolo lexi nga tumbuluxa vatlangi vo tala va ndhuma.
vadyondzi na vona va teke xiboho xo ka va nga yi etitlilasini hikwalaho ka swiyimo swo ka swi nga ri kahle exikolweni. Our frustration is that there is no electricity at school as I'm speaking. No one is promising to pay any salaries for all the employees at school. This is really a frustration and it's difficult for us and myself specifically to run that particular institution. Learners, because they are staying there at our boarding facility, they did not bath. Remember, these boys are playing soccer there at the institution. As from yesterday, they did not bath. Mulala u ri vatirhi a va swi tivi loko ku ve hikuva ta hola loko n'hweti yi hela. That is the frustration. If I can tell you now, we are also having the challenge in terms of our grade 8 intake, which has been put on hold. It's pending as I'm speaking. We cannot call them because why? If we call them, we need to be able to give them the same contract that we give to other learners. Xikolo lexi xa Vutshila xi tshama xi ri karhi xi humesa vatlangi va xiprofessionali va kwalomu ka 10 hi lembe eka malembe ya 5 lama hundzeke. Ya herisa sweswo mahungu ya namuntlha na vhiki leri kasi Vukosi Mathonsi wa landzela na maxelo riperile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya namuntlha ya khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku ta khandzeriwa moya wo titimela wu nga ta va kha wu languteriwini kusuka kona kwalaha Western Cape ku ya fika kona tindhawini tin'wana ta kona kwalaha Eastern Cape laha tindhawu to tala eka siku ra mindzuku ku ta kha ka languteriwa moya leyi nga ta va kha ya mahlweni kambe ta kha ya vanganyana na mpfula ya kona kwalaha ka 30% loko hi langutisa kona kwalaha xifundzenkulu xa le KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Eastern Cape kambe ta khandzeriwa na rito leri nga ta va ri kona loko hi langutisa kona kwalaha Appington a xifundzenkulu xa le Northern Cape kambe kona eka siku ra mindzuku nakambe maxelo ta khandzeriwa ku kufumela loko hi langutisa kona kwalaha Pitori Joni ta khandzeriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 28 na xikan'we na kona kwalaha Bronghorstspruit Springs na yona ta khandzeriwa maxelo yo saseka kona kwalaha ka 27 kambe xifundzenkulu xa le Limpopo ku hisa loko hi langutisa kona kwalaha Giyani ka Maphata na kona Rotterdam Blankwater maxelo ta khandzeriwa ku saseka eka siku ra mindzuku Phalaborwa na kona Tzaneen maxelo ta khandzeriwa ku saseka Polokwane ta khandzeriwa kona kwalaha ka 27 wa ti-degree kambe xifundzenkulu xa le Mpumalanga ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwalaha Skukuza Maxixingi ta khandzeriwa maxelo yo hisa na kona kambe ku ri na maxelo yo kufumela nyana loko hi langutisa kona kwalaha Emelo xikan'we na kona kwalaha eMkhonto kambe maxelo exifundzenkulu xa le KwaZulu-Natal ta khandzeriwa ku saseka na kona ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwalaha Kokstad Port Shepstone na yona ta khandzeriwa maxelo le hansi kambe ta khandzeriwa maxelo yo hisa nyana loko hi langutisa kona kwalaha Richards Bay leyi nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 25 wa ti-degree kambe maxelo ta khandzeriwa ku saseka na kona loko hi langutisa kona kwalaha East London Eastern Cape kona eka siku ra mindzuku laha nga ta khandzeriwa ku hisa loko hi langutisa kona kwalaha ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwalaha Mthatha xikan'we na kona kwalaha Komani East London na yona maxelo ta khandzeriwa ya ri ehansi kona kwalaha ka 23 wa ti-degree kambe a Western Cape Fredendal ta khandzeriwa maxelo yo saseka xikan'we na kona kwalaha Clan William Beaufort West ta khandzeriwa maxelo yo kufumela nyana kambe ta khandzeriwa maxelo yo kufumela hansi xikan'we na kona kwalaha Mossel Bay Cape Agulhas na kona kwalaha Hermanus Cape Town ta khandzeriwa kufumela kona kwalaha ka 24 wa ti-degree Appington ta khandzeriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwalaha Khurumane le Kimberley kona kwalaha xifundzenkulu xa le Northern Cape Sutherland ta khandzeriwa maxelo ya hansi kona kwalaha ka 23 kambe ta khandzeriwa maxelo yo saseka kona xifundzenkulu xa le Free State Barthaville ta khandzeriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwalaha Kroonstad Bethlehem ta khandzeriwa maxelo yo saseka na kona kwalaha Fitzburg laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 28 wa ti-degree kambe xifundzenkulu xa le Northwest maxelo ta khandzeriwa ku saseka loko hi langutisa kona kwalaha Rustenburg yi nga ta yi langutisiwa kona kwalaha ka 31 kambe Tosca ta khandzeriwa maxelo yo saseka na yona ta khandzeriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Vryburg na kona kwalaha Taung laha yi nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 23 wa ti-degree kambe Klerksdorp ta khandzeriwa maxelo yo hisa na kona kwalaha ka 31 wa ti-degree xikan'we na kona kwalaha Potchefstroom ku ta khandzeriwa maxelo yo saseka hi swona swa hi mi khomela swona eka maxelo riperile.